خطر به ما حمله کردن. وای خدا جون به ما حمله کردن. وای. فکر میکنم دیگه شکست شما حتمی غیر ممکنه. حمله خودتون دید. همشون رو بخورید. بچنگی سربازان رشیدمان پیروزی از آن ماست. امیدوار باش استاد شجاع. هنوز در طریق برنده دعوت وقتی جنگ مغلوبه میشه هرکی بلنده زیتر میشه. عملیات آخری ما بهش اضافه میکنیم. بدم بگیم بایدو باید باز کنید خواهش میکنه. آره اجازه بدیم ما در حمله کنه. یاد این بر حمله کنه. این شش ما دیگه بیفایده است. داریم کم کم از بین میریم. امیدوارم اینجور نشه. Chi va? Siamo noi. E voi che fate? Ci hanno messo le guardie al magazzino viveri. E per evitare che ci mangiamo le scorte ci hanno messo la mutaruola. Ho capito, siete due eunuchi alimentari. No. Che Succede che i saraceni hanno invaso il campo e qui le cose si mettono male. Come hai detto? Che le cose si mettono male. Se le cose vanno male, ci si disfa del maiale. Ah, giusto. Mortadella! Mortadella! Ah! Gli turchi hanno paura del porco! Gettate le armi, prendete i salumi! Presto al magazzino viveri! درست نشون میگیری کالی. نه جلش دیدید یکم بشم حالا یکم درست. درست بزن. نه نشونه گیرید خوب بود. درست جدی به هدف. حمله کنید. آقا پیشونی کنید. حالا دیدید من مثل فیلم. All'attacco! Bravi miei prodi! Ora mi unisco a voi! Finalmente faccia a faccia! Salamini! Porco infedele! A noi due! Perché a noi due? Siamo tanti, a noi tutti! Fermi tutti! Che combattano a singolar tensione! E che questo duello decida della battaglia! Lasciateci tenzionare! Scimitarra contro coppa di maiale, il classico duello di coppa e spada. Tra poco questo ferro ti dilania, in più ti infilzerò con il mio stocco. Io sono il gran cadetto di Catania, è giunto al fin della licenza! Tocca! Mai placherassi la mia fiera smania finché l'arma di mano non ti strappo! Io sono il gran cadetto di Catania, è giunto al fin del salame, scappo! Caporale, a te! حالا دیدید من مثل فیلم.